Onma surat pertuturan ni Yesus Kristus, anak ni si Daud, anak ni si Abraham, anak ni si Abraham si Ishak, anak ni si Ishak si Jakob, anak ni si Jakob si Juda, dohot akka haha anggina, anak ni si Juda si Peres, dohot si Jara, sian si Tamar, anak ni si Peres si Hesron, anak ni si Hesron si Ram, anak ni si Ram si Aminadab, anak ni si Aminadab si Nahason, anak si Nahason si Salmon, anak ni si Salmon si Boas sian si Rahab, anak ni si Boas si Obed sian si Rut, anak ni si Obed si Isai, anak ni si Isai Raja Daud, anak ni si Daud si Salomo si Anjol ni si Uria, anak ni si Salomo si Rehabeam, anak ni si Rehabeam si Abia, anak ni si Abia si Asa, anak ni si Asa si Josafat, anak ni si Josafat si Joram, anak ni si Joram si Usia, anak ni si Usia si Jotam, anak ni si Jotam si Ahas, anak ni si Ahas si Hizkia, anak ni si Hizkia si Manase, anak ni si Manase si Amon, anak ni si Amon si Josia, anak ni si Josia si Jekonia, dohot akka haha anggina, ima ditiki habu buang nasida na tuhuta Babel. Jadi dung tak buang nasida tubuh masih sial tiel, anak ni si Jekonia dung isi seru Babel, anak ni si sial tiel, anak ni si seru Babel si Abihud, anak ni si Abihud si Eliakim, anak ni si Eliakim si Asor, anak ni si Asor si Sadok, anak ni si Sadok si Akim, anak ni si Akim si Eliud, anak ni si Eliud si Eleazar, anak ni si Eleazar si Matan, anak ni si Matan si Jakob, anak ni si Jakob si Joseph, dongan saripe ni si Maria, na tumubuhon Yesus na bagoa Kristus. 10 opat do torop ni sudut ni si Abraham, go di si Daud, lo 10 opat sudut do olat ni si Daud, go di habu buang nasida tuhuta Babel, jala 10 opat sudut do Mose, olat ni habu buang nasida saat go di Kristus. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonot do uju ogon ni si Josepi do pe inana si Maria i gabe-gabean do ibadah si anto di pagbadia adorang so si padonohan do pe nasida ala parohana bonak do si Joseph nama ngoro si Maria dang adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni alai dina songoni do pe tahini rohana di ida ma di ini pina sugu-sugan ni Tuhani namandok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria kabedongan musari pe Muse ay nasian to di pagbadia do na naing tubuh di ibana tumubuhon anak ma ibana Jesus do kuarna bainonmu ay paluao na do bangsona sian aka dosa na sidabe masa pesudenai asa jupang na hinatao ni Tuhani maghite sian panuriang na namadok ida hamuma gabe-gabean do na magbajui tubuhan anak maibana jala bahenon do kuang na Immanuel lapatan na dongata marebata jadi dung tak sungkul si Joseph dioloi mahata ni sugu-suguan ni Tuhani saut madialap na ni olinai alai laso tidada pai matubu buha bajunai jadi dikuari maibana Jesus.